Wah, mana yang tukang cuan kilah hujan ya? Ah mana mah ku angger ke santai teh. Kalau baturang tangan heula dagon sakedeung. Oh neng, enak neng. Mang itu jadi warga di jero cenah. Oh dapat. Sudah di sana tukang dagang teh mang ini mang. Wadah ya saya dipaksa Vina. Sia anjing tungguan tadi untung tak berhujan. Pura weda orang teh kudu ngedar atuh. Sok lu seberahan bro, berhujan. Iya goblok orang garing. Ada apa yang lain? Ini karunya si Jay euy. Ceurik sigara mah. Kalem jaynya kayak digantian euy. Iya. Mau dong. Ini misalnya kenaun, kurang lah. Entong Yang si Jay ini Entong gedung gimana entong Entong. Dong. kalau tetap di bejaan. Karek. Ya, digantian ya. Ikan. Lebo. Sare di nengan tadi teh telepon dah jailang.
Mana mah make up, uruskeun eta kacang, uruskeun mah kasalah kitu, make up kebeki teh. Bewe atuh kan mah Gelis, memang sekarang kumaha gelis eta teh. Tah kacang tah ceboran, teh mah terjadi. Ih, aa mah ngaledek wae. Cuangki. Lah, bener hati nggak itu bangke. Bangke, yuk. Siapa? Suara mangkok, Kak. Lain, bisa tuh ngilungkeun kacang. Kacang naon, Kak? So, kedela. Iya, kacang kemajikan urang ngilungkeun gadinya. Ayo biasa. Tutup lah, tutup lah. Iya, buka. Anjing hirup 30 gadag ya. Carang tuh gitu nya. Ini ada awewe ku aing dipaling kan dijual. Sebaran, A. Jangan gengen meser cuangki teh, A. Sebaran aing A. Ye, seur. Ranut kene cuangki, bakso tahu, bakso somai, bakso celok ayam, A. Sebaran, A. Enggak tuh, enggak keburu hujan ya. Udah sebaran, A, enggak. Ranut kene enggak buru, A. Ari mana saha pesan cuanki goblok. Tadi pihak kupai. Aing mah carang keleungeun. Ngomong we tuh buka duit mah tuh tong main kupai kitu. Oh, mahina. Itu gunung nih alus gitunya banyak. Bener alus gitu anjir mulus itu mah gede deh. Tapi nah sabelah gede mah. Mana tuh ketinggalan. Itu wah itu. Mana